И студентското собрание на Универзитетот Мајка Тереза поднесе ново барање до Министерството за правда, преку кое бара на студентите албанци да им се овозможи професионалните испити да ги полагаат и на албански јазик. Председателот на студентското собрание Бесар Сейди рече дека кога бил сменет министерот, очекувале тој да ги повика на средба, но досега не добиле никаков одговор, туку само молк. 2 vite e gjysmë, 10 kërkesa, 2 protesta të zhvilluara, zëvendësimi ministrave dhe prapë sot gjendemi në të njëjtin situatë para Ministrisë së Drejtësisë, ku e bëjmë të njëjtën kërkesë që të zbatohet kushtetuta dhe ligji dhe studentëve shqiptarë t'u lejohet provimi jurisprudencës të madh edhe në gjuhën shqipe. Kërkojmë nga ministri të njëjtën kërkesë që kemi patur të 2 vite e gjysmë, ta zbatoje kushtetutën, ta zbatoje ligjin për përdorimin e gjuhëve. Студентот на правниот факултет Јон Селими рече дека не ја исклучуваат можноста повторно да излезат на протест. Po nuk është çudit, bëjmë prap protest, tash ne një ministër e larguam, se kemi problem ta largojmë edhe tjetrin. Njerë do presim përgjigje, të shohim çfarë hapa do ndërmerren edhe do shohim pastaj. Mund të organizohemi të bëjmë prap protesta. На 7 август еден од иницијаторите на процесот, Мевлан Адеми, заедно со председателот на студентскиот парламент на Универзитетот на Југоисточна Европа Бесјан Реджепи, повторно го поднесоа барањето професионалните испити студентите албанци да може да ги полагаат и на својот мајчин јазик. Како што рекоа, студентите албанци не треба да бидат дискриминирани, туку треба да имаат еднакви можности за образование, за сертифицирање и за вршење на својата професија во својата земја. За овие повторно поднесени барања од страна на студентите, Телевизија 21 се обиде да добие став од министерот за правда Јетон Шасивари, но без успех.